Ma'am Kurumjari. Times of Manipuri Health and Wellness Thoramasida Ma'am Taram Okchari. Mamangi episode singda ikoina resource person kaya kauduna tongan balaina singi matangda madugi layong amadi madugi laying singi matangda khanajakre ngasi su akoina tongan ba topic ama puduna lakchari ngasi gi topic asi pelvic inflammatory disease me akoi mayamna akoi maitai londa hairagana angang khau chathatpa hairaga khangnariba laina sigi matangdani hariba laina sigi matangda akoi khanana ba lengsindon lebiriba se district hospital Bishnupur da akoi gynecologist oina puduna hojik thopubiriba Dr. INDIBAR Dr. Maktada Taram Okchari. Ahan bada Dr. Khangjaning se akogi maitai londa haijaraga angang khau chathatba akogi pelvic inflammatory disease haiba laina se masi kamai tawbano masi matangda khatang haibiyo. Pelvic inflammatory disease haiba laina se sena hoi myam kamalli khangna bada angang khau chathatpa haiba laina duni adu mai kidi masi angang khau chathatpa oirakaduni adubu asingba chathatpa jaga dudi angang khau direct makti natre adugi mathakta lairiba kogi fallopian tube angang khau he maga sanna lairiba mathak part ko aduga ovary sida ani je sathalak pudu degi sanduruk pudu degi angang khau yoraga makha tan sathalak na pingu se poko torok pudo adum laina aduni pelvic inflammatory disease aduga hariba laina se khoina laina ama khanaba matamda masi kari dagi oiraklibano kari dagi horaklibano haibasi khangdokpasi yam tangai fadena sumai thamjage doctor adam hariba laina sigi matangda masi karai dagi horopano karamna horopano kari dagi oiribano habdi matangda kitang thambiyo masi tasing harabada masi phase ani thong khaidoi acute habamdi amana chronic phase na aduna ani je haiding da ai hana kitang magi khoigi angang khausi gi khoi myoi bagi natural defensive mechanism chatang ai explain to jage ahan pada koin chahi no ring da nupi sina mai mens thagi kungkap lak tring da adu gi matam si da di laina si chance na bagi chance am neme regino haibada masai gi magi khoi gi hangang khausi da yaujari ba angang khau manu ko endometrium haibsi da khoi cilia na khoi breast ki type da toba khoi bachin na ga makha da downward to minus wana lukthar le ne aduna makha da ki infection jang pungam da khoi tube yongum da haita adigi mu magi angang khau machin si mens lacting da di khoi thai khungap lacting da di khoi close oi le ne ba aduna mar moi da infection si mathak da hagat pungam da ba adigi mu dodalin bacilli ka na khoi angang khau khoi hakchang thongse sida le ba bacilli sina lactic acid se produce tor kanda magi vaginal pH acidic ohelaga aduna mar moidana atopa organism myam sina hakchang da changbang am dana changa gasu moidum legi da bhaitar mathak ta ka bangam dana infection thonran to ngam meba adubu once nupisin magi ko thai hong kap lak pang horagadi adre magi ngasai gi natural defensive mechanism myam se loimak distort torane impair torane aduna ka doge da ngasai gi cilia le rambu kitang pathar ani adigi cervix open tor ani ang machine se adigi masai lactic acidosis akogi lactic acid bacillus puthomi badorlen bacilli atopa organism me amna infest tor aga magi amount se handara kan lactic acid puthok se handara ani aduna alkaline medium da laga aduna mar moiduna masai gi atopa organ se kogi hakjang thong sida growth ho horani adurgi marak sida mu aduga mu ai kam tang di mar thana kan mai jauge kenodi ngasai gi hujiki kano se angang nupi masa sina magi khai khongkap lak ting na ba si ya ba si pi di kamai na kane hai hai condition khale ba sina mu nupi sina sahi mari manga magi no ri stage ta tb na ring khala se mai family gi through the gi tawraga aduga tb na ragadi adu sumu magi chances se mai mes lak ting di mamang da PID to we sanse samwang odi ngasai tubercular bacilli iduna lungs infest or kanda adu magi secondary infection oina angang khau adi to organ myam da spread toraga adu gi PID one form to suya ba adu adi mathang da main oina khoi gi PID tholiba organism sing se commonly tholi se mo bacteria ani ne chlamydia haibam ne amana gonococci haibam ne adu atai khara su le moina virus khara yaure adigi E. coli kain le adigi mycoplasma gain le ko moisina su infection thole du commonly ji kani jin thon bane ba masi kuma antor ga mathak ta ka gi ge fallopian tube kuma yor ke have kanda masai gi khoi gi imban mari la kanda khoi haktina batam se sperm sida ngasai gi bacteria sin napsal laga sperm sida bu ta chengai ba thana haigala ga mathak ta ka khat ki dune ba makha de gi chang thong de ko ka pa matam sida ngasai gi bacteria ani sin napsal laga piggyback fashion and adu toroga mathaka harga
tube ta yorni tube ta yor kan sida fallopian tube yor kan sida mana infection thok horani thorok hoi gi infection thok matam da masum ta ba habji din hoi masana natural defensive mechanism ne hajari ba hoi khut ta ju kitang tatla ga su dum masum ta ne khotna di hambu ka khala ga to ida chamane aduna tube sida doin ta kan sida infection je thola kan inflammation thok kan da magi seru purulent discharge ne hoi gi serious hoi gi ising gi type ta to masum je si tube ta gi tube se di matam du hang gi duni ho bo organ ni ma se di adu tension trong sang ba ho bo organ ni angan ka wasam na ba aduna sidagi thola ga masum je tara ga ovary si da tasalani masum se adi ovary tasala kan sidagi mu ovary sidagi mu endorok na angan khawi maning da space am le ba koi pouch of the glass na sida tasalani tasala kan sida ngasai gi masum je sum tumsala padung ti sum secret of padung sum torok paduna tumsala kan da last infection je koi flare up toraga angan khaw rom da su masum je som da su som na kan ovary koi puk ki manung pelvic cavity hetare su tarani som da su angan khaw rom da chatharaga pingo in chakalani adi matam sida adun acute phase ne sina adi chronic phase na point to ke sida sigi matam je khon treatment ta hudraga di chronic phase lansan gari chronic phase sida na masai gi tube se hormi ba tube hoi primbil ending hetare primbil ending si ma close to hrani close to ngasai gi secretory ba ngasai mahi se sum je sum nangjalani nai ko lakani koi pyosalpings kaina adi mamang da nam khoi gi hydrosalpings na ising nang law ising do dan to lai duin manung sida hydrosalpings pyosalpings la ani aduna ke doge adi matam se sel aga di ngasai gi ovary sin ne tube ne adi gi thrin meam sin ne punjal laga tube ovarian abscess na tube ovarian mass kan phang ani aduna koina sumba chronic stage la aga di koi patient si muk to pai matam da narga kham ngam da na phai tare ma to ni adu ma'am this so la ani adi PID stage manga thum khai doeba han ba stage sidana acute salpingitis without peritonitis na tube cd infection tor sa thale adu ma pan gi hogi puk ki masum tar paduna di thirin ke thupa hogi organ ma'am che sida chatha padi hoktriba adu ga mu adi mathang sidana salpingitis yorba adu ga adi mathak mu sagi pukta thirin ke napsan ma ka ho pa haitare adu stage la ani adi ga mu sumna sala henjal laktana third stage sida di tube se punjan khani enu sai chi bido tube punjal la kan da adi gi tube ovarian abscess natra ma se phom to hor ani adi gi mu fourth stage sidana tube ovarian uji gi abscess lai ba do sum chokhol tumjal masum hengala adi balon sungai re dia sum kan la di pokhai de u zamana na uji gi dana tube si ju pokhai rani natra kan thai mass to abscess to pokhai rani adi stage la ani adu di treatable condition or yam condition do lurani adi gi for fifth stage sidana mamang le hajagi ba TB na ragadi TB gi exposure like tubercular bacilli sigi exposure le ragadi magi tubercular salpingitis ena adu gi lena na bagi sidi sisu TB sino ka do ke magi bacteria ma jilo sandora ga sina mu intestine ne adigi angang khaw tu organ to pale lo napsana le ga adu sigi stage ye ragadi yam treatment da surgical intervention to da su operation to kan su yam waba case oigal sumain to ma se horokani yam ngai ji doctor aduga makha tabada khoina lakchning si akhoi gi laina si kari dagi oirakpa yabagi haibasi akhoi khangdokpa ma yam mathau taba ma leibra na khanje masi gi matang da kitang haipi ma laina si kari dagi oirakpano haib masi ta seng haibada akhoi india da di mostly usi podum tori akhoi yumda chabuk pase hospital yaudana yumda remote areas kala da di music jidum toriba condition ne aduna akhoi amai bi sing na pok pase dies na pok pase kman to wisda moi di hygienic condition se sterility have this relation to wise khang punte aduna kuna tap tap paraga lam globe nu upa moi gi idea da kitang wa le ko aduna mar moi dana moi na pok pasida suppose if ngang si pokre na kom ta hre adu tor matung sida sometimes no pam machit che ngang ko le ho be ho adu le ho basina kamai to ge sida le ho be pu machit che sidi I machit pi chatlaga chatpaduna I duna mu EACD koi organism yang gi apamba media ne ba mo gi grow tong no ba aduna sai ma gi grow tong no ba media du sum koina sum supplement of sale ga di ha bi I chatlaga di infection to rani aduna si sina mu kai da ta rani puerperal sepsis sen adu sepsis ta ga di mu PID se chronic PID ta ko dina ma si fazana treatment matam jan ta hodra ga di adi mu antibiotic coverage pi de
angang pokhar matungda bidramina infection chance wang aduma lere adu matungda angang si toina toina sengdok pase den si toina toina to basi su one of the positive factor amani kai noidi koina koigi yo thadoni curate season adoni adigi MRC season raga cannula season raga sing thokodoni angang to sengdok kodoni ba sengdok ma tam sida koi ngasai gi anatomy manungi angang khau gi manung dale anatomy sida koi thuai ne aduna thuai badun mar moidana adu da su koina proper hygienic condition gi matung ina tawdragadi infection obi chance wang doini adu matung da mu koi angang mauron lauthokna bla hana koi property ena sina base intrauterine contraceptive device sina base ko musisu sometimes koi sum generalist haraga koi hakchang sida foreign body me regadi infection thokodoi ne ba property haise foreign body me ba nga khom hapchan doi ne ba adun hapchan matam sida koi hakchang gi su defensive mechanism da jerimina koi cell me am lai leukocyte macrophages me am se accumulate tor ani ngasai gi foreign body manak tu da aduna infection thomani na inflammation ka thoni chathalani chathalapudiri ngasai masum tarani pingu sa bahorani aduna ICD su yam chang sina ragadi aduga koi gi pingu sa matam sida mi sina phajana koi gi bi wash kana inti wash kana leina ko moi sina raga phajana masum tab matam du da phajana koina sengdoktana protocol phajana samthokpidan tawragadi adu sum preventable oi curable with the state and the when section the Doctor Marathon, Hosiki intimate washing, Sako, Fingo Chapamatamda, Kanaguma, Doctor Karana, Sizinaganu, Masi Sizinabia, and Timbugum Sutain as a Masi Matang degree. At she can have a proper antibiotic cooperation back the Pedra, back up the Pedra Gadi, Sizin of Matutati. Aduna. Antibiotic cooperation present PV Doctor Tana Biraganico, Tana Biraga, antibiotic present PH Lagama, Pingus and Matan Hagas of Copa, Yakupa, the Janin Kwana, Matambosi, antibiotic PV Raga, Adu Matunda Sina Ragadi, Yamna Henam can improve a big sensation too. Not Ragadi, Sina, then just Gully and South in the Kitan Queen Sangani improve with the Maggie Renato. I think Matunda Maggie. TB am passing patient side gi lairaga di sisu PID to bo chance sem wange secondary infection oina adigi mu mathang da appendix sisu hoina di am lai thokpa adu phajana sisu treatment tawdraga di ye thambagi chaning lom sai sida yam kana nupi sine yam kana naraga di khwang yaw na paraga naraga di adu appendix oidone ye thambagi ki corner mathak ka khalaga sima pasida sin naraga di injection bigadam natraga di appendix su inflammation infection thogadi jathap pese masan tamni masum thorani appendix masum tarapuduna mu right side ki tube siga mu irrigation tawraga kogi napsana khola tawdi PID chances su bigam wange sigum myam chini kogi magi positive factor PID gi haje yam ngai doctor khoina PID si matau karamna oirakpano aduga khoi haksang si yamna luna nana thamagadi aduga naturally khoi gi leijariba maram sing si kaibidragadi PID si laoi haiba matang si phawda khoina khangjare adu makha tabda khoina doctor de khangjaningo myam leijari adubu khoi gi wari si gi marak thanna break amtang lojage break tagi yam thunan jarake miyeng ta don lebi Iramdam da fangba polam singna iramdam asimakta da sajaba kangla gi polam sing fangbiragani luhong panthana lakpada miyam gi damak leizare leima kabo loinana luhong bagi yakhanaba discount su izari akupa marol gi damak contact obiu 8131877217 natraga 9612056941 kangla kabok chabiu yamna hawbani kangla leima kabo break ki matungda mayam ba mukana taram no okchari makha tabda doctor khoin lakcharing isi hoji khoina PID gi matang da mayam ma khangjagre adu leina sigi PID hariba leina sigi layong si kamai toge habasi matang da kitang thambi layong si matang da tasing haraga di mga sai maman su khadok chakre acute habamne chronic habamne phase ani leena adu acute ki phase sida di kamai tone habada patient si fever yam kana tawrani high grade temperature fever layer ne ko 101 103 ga leidna yam wang layer ni present treatment of the gadi ko adigi ma pan thok ko pasin wai aro ma pan thok ma tu wai ji kai mrong ni da na sai infection se ko gi hakchang da thoe hakchang se masum tare de vagina ga ko gi urethra hai tare nipi ising mari se am te le hariba 4 cm ga khatani man sang se adu sang bani na aduna ten bani na yang wai to sida
infection se khoi haksang thong gi lak pasina infection machum si da khoi bacteria yor ko dini ko si bacteria sina sa gi ising khau machin se si sang ga direct ang ising khau sang bangam me aduna urinary tract infection tholani UTI tholaga sidagi mu mana adrusu fever gi positive factor mo ra ni lam kanna la to buse adugi mu magi thagi kongkap sida khara change khara la ani bc gi ta kongkap sida ke do da magi cycle du din lak chaba marak sida marak ki middle mid cycle hai ta mid cycle sida sporting bleeding um khara la ani adugi ma se pingo sa pa hora ani pingo pajan sa la ani ising type ta natraga pingo white discharge sida pajan sa khala ani adugi ma oning ba yaw rakani kai noi dinga sa gi peritonitis to inside staging khai jabu do second stage so er magadi thirin sing ta tamsan ba yaw ko ma inflammation yaw ko dini ko thirin sida aduna regurgitate tora ga sa gi oning bagi symptoms yaw rani adu myam be layer ni acute ki dana adigi mu chronic sida mu point to da magi khoi hakchang se khoi hakchang thong sida khoi examine to matam da anga khom machin je khoi na pai leng matam da puk se adu matak na harani bi khangam da na harani adigi mabuk sida khoi na examine to matam da mass matum sauna khoi na puk se pai leng bu su bu gi matum do pai leng bu su ngamo de fix oi ga de ni adu mass kum theng na ani khoi gi chaning me asida adigi magi menstrual cycle sida na mu men se i se am sang sang chat pa adigi i se tham da ni ohum kum la kum ba tawra ni adigi mens lam dai sida su thagi kom lam dai se sida su magi chaning se haiba ngam da gi na da na nupi se khangam da gi na ba do mai tawna adu kum gi symptoms su ulani adigi sigi chronic da ani mak ta sum chakani ko pingo sidi acute su chakani chronic su chakani pingo sa pasidi ani madum chakani adigi sigi matam je ora ga di masai gi magi pingo je nang chalak pa su nai gi type chalak pa su chronic phase ta di kano this stage tu yang wang khat khrab ni na sigi musine khoi lena la yong gi acute chronic ki man na se aduga mayamna yamna kinari ba hai dare khoi gi tongan tongan ba khoi body gi metabolism khoi gi masa gi leisure ba system se direct pa dagi khoi lak pa ya ba se cancer lak pa yai adu tawradi cancer lak pa yai ba se khoi yam toina ta ba wahi ma khang ne do khoi PID gi matang sida di masi cancer gi risk ti leibra kam lei ba se atu organ di ngang khaw pa da cancerous oi bidi mana oi ro adu makpu ovary khoi gi ngang khaw na kan de lei organ ovary se khoi pi gi morbun thokom hai tare chi gi cancer oi bigi chance te wa if my chronic phase bob the khona treatment present ta hodragadi tawragadi reversible ne ba irreversible stage imta nati ko PID se khoi gi mu regain to wi ai ba tawdabu matam chana chana treatment to bi hoba hodragadi henjengragadi ovarian cancer ko ta ba gi chance mo yam ngai ji doctor doctor na thambi ba matung ina khoi gi PID si matam chana chana khoi gi treatment to ba si yamna mathau ta ba leiri na takpiri makha ta ba khoi lak chani si leina si matau karam na thigat kani hai bisi matang na masi gi test kari kari to gani masi gi investigation matau karam na to gani hai bisi matang na kitang thambi ahan bada khoi gi blood investigation through blood investigation to thoni adu da khoi na phangdoi se erythrocyte sedimentation rate and ESR nam le masi wangkhat ani infection nam thu omni na pregnancy matam da zu wangkhat le ESR se adu mokpu PID su wangkhat ani ni matung da khoi gi blood ta khoi gi pasena chronic phase oira gadi septicemia na khoi gi blood sida mahi se changraga infection blood infection paw yor pa hai tar e paw da infection tor ko da adu se oira gadi khoi na blood se culture to thokone ba culture to thok karam organism na thu ino hai du khang do ga adu matung ni treatment se thadoi ni adigi mu atopana khoi gi angang khom machin sidagi khoi gi swab che lawraga test se machum du lawraga test an thadoni adu su ngasai gi culture to doi ni nang karam organism to no hai do adu matung da mu angang khaw gi machin gi maning je posterior fornix ko sida tung leram ba machum ji khoi na lawthoga high channel swab ko eduna adu ma swab to lawraga adu test to pa yai adu mu sida phaw da khoi kitang chamon leiraga di PCR polymerase chain reaction ne ko sigi test na mu urine je si yang thoga chlamydia ba mai si yaw braw da ba du yang thok pa yai adigi sida bawa ko kitang daw le ra gadi kallo synthesis na ko gi angang khom masing gi maning je sida yetum ma thinjal la asai gi angang khom maning si le ba machum je si to bu se ultrasound guide to na di phai ko habidi puk sida ultrasound thambiraga prop to thamai bunel prop se thamaga du yenga ga thin bana phai kai noi di
लेरम मसुम दो लेरम जें खलसिने थ्रिन डायरेक्ट थिनजलुरगदी अदुरि फरक तादुनि अदुना मसुम दो लेबले तबरि यंगा अल्ट्रासाउंड गाइडेड तौरगा कोलोसिंथेसिस तौबिरो अदुरि यंथोकपमा अदिगी मुक्सिदा फो डाउट खितंग लेरबा नुवायत्रे हारगदी अल्ट्रासाउंड नत्रगना सीटी स्कैन गुंबा क्रोनिक पेस गुंबा लेरगदी चिंगनरगदी को अदु अल्ट्रासाउंड नत्रगना सीटी स्कैन मी यंथोगा कंफर्मेशन ताथोकपा यारे अदु सिदा फो खितंग चमम नरे हारगदी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ना कोई लेप्रोस्कोपिक तौरगा कुलगा यंगा कराय कराय नपसनाबनो ट्यूब से कैम सोए कोले अदु यंथोकदुना सिना गोल सेंटर ने याम नुआइजे डॉक्टर अखोइना हौजिक फावबदा खंगजरिसि पीआईडी हाइबसि करिनो मसिगी लाइना लायोंग सिंग लोइमा खंगजरे अदुगा ख्वाइदगी मरु ओइबदा नारबा मतुंगदा अखोइगी लायेंग सिने यामना मरु ओइगदोइसे अदुना लायेंग सि मसिगी ट्रीटमेंट से मतौ करमना तौबिगे हाइबसि मतंगदसु खरा थंबि अहमद एक्यूट फेस सिददी तसेंगा अखोइना ड्रग थेरापी तौबा अदुम अखोइ मेडिकेशन तौबा मतंदा अदुम irreversible अखोइ रिवर्सिबल ओइ अदुना अहमद अखोइ डॉक्सीसाइक्लिन गुंबा मेट्रोन गुंबा एंटीबायोटिक सिंगसे कवरेज पिरबा अदुबो से अखोइ खितंग अदु पॉप द इंप्रूवमेंट लाक्त्रगदी अखोइ सिंगली दोइना आईबी दोइन कापाबा अखोइ क्लिंडामाइसिन होय जिंडामाइसिन होय अदिगी अतोपा खितंग हायर एंटीबायोटिक्स को लिबोफ्लोक्साइन होय मोय थाजलगा येंगा हाना सिदा हल्लगन हंजगरे हंजगदी करायदगी तौरइ महगं थिकटला असागी ने हसेगी अल्ट्रासाउंड गुंबी येंकांदा अंगांग सेंदो उबदा मसिन मा लेहौगुंबा अदिगी कोइ अंगांग पो मतुंग नौप मसि कुमा लेहौगुम सिंगो सि लेहौरगदी अदु हाना सेंदो पिरबा रूट कोज तो अदिगी माना इसिंग मरि जाथतपगी यूटीआई की प्रॉब्लम लेरमगना अदुगी ट्रीटमेंट फन तौबिरबा अदिगी मागी अदु भोगदा फत्रे कोत्रे हारगदी करायदगी मसुम तारिबा पोचे सि अखोइना अल्ट्रासाउंड गाइडेड ता aspiration to ayuji case phane am tawjakre sina sum adu chingthu pusu am kane adu lam antibiotic koi capsule thambiram ba ko chingthu matungda adu taraga ding sai mek tudum sijagre dena ko adigi mu hydrosalping scan leri tube sida ngasai ina haji ba ising oina hang ising bondong hal leri tube sida manung sida tube phunjan khraga matung sida phunjan khraga adu gain troga leba condition che sida su ultrasound guided aspiration je to matamda chingthokhraba machum jing chingthopi graba aduga antibiotic capsule thambiram ba 지금부터 떨어가지 지금 혹시 보다 이 patient 파렴수 컨셉 왜 비하고래 PID 나라가 거기 양안 컨셉 왜 누가 야오버세 혹시 프로시저 자타를 맞동다 안강 미론 바가 미하고래 아주 좀 맞다 뭐기 하나기 레는 발레나 라용싱 심텀 매암도 아주 로막 북나바 광나 매마도 좀 한바 곧바가 좀 명네 양 퍼센트 임프루먼트 가 해다래 레스폰스 한 퍼센트 해다래 지기 트리트먼트 이게 15보다 야드레 하르가디 लेप्रोस्कोपिक तौरगा मसाइगी कराय कराय नपसनरी पार्ट तो अदु तौरगा लेप्रोस्कोपिक केली गाइडेड तौरगा एडिसोलाइसिस ना कोई नपसनरी पोसिंग तो लम चपथतपा अदुगी प्रोसीजर ने सिना एक्यूट किनी क्रोनिक लेरगदी क्रोनिक सि हिदाक सु थागदौनी हिदाक थारगसु क्रोनिक फेस लाखरगदी काहेना रिस्पांस लेररो सिदी तसेंगा द सर्जिकल इंटरवेंशन हैदी ऑपरेशन ओपन नोइगरा लेप्रोस्कोपी वगैरह सिगी ट्रीटमेंट चथबसे सिना कोई बेस्ट तारने दि मतम दि कैनोदी pra mass oina chauna napsan ra club tasal lei dunia du matam du di koi open natrangana laparoscopically tawraga condition du matungina yamna chauna napsan ra magadi laparoscopically kitang warani adu khorma sama su erga di du adun yai sit to ko aduga adu matam du da tube se matik social men khalasine adu taraga di tube se lokthokraga ani mangsi lokthokra matung sida tube se lokthokraga di minom khara chingna ra mani mi kharana tube lo thokra ga angang chik mai work ka doino na si sinam ka doge da IVF jam sa thabi tube IVF have procedure se de tube ki mathau ta dre ovary si de direct morum lo thoni adigi mapanda husband is sperm collector or ni ko semen collector or ni duga mapanda o hella ka manung da direct angang kha hapani na adigi mathau ta dre aduna su kaina musa tinga oidre hoji kan di chakol amni na aduna smani am ken henzela ma tube lo thopi gi bani ma bilateral salpingectomy taroga adu ovary 파르마가디 오브리지 탐비람바 나트라가디 하잉 suppose if angang makha tawrido kardi kasu kaidre thoki bani aduga angang lejidriba nipi leidina ko moi mboragadi obriji ka preserve to birmaga timsi lo to biraga tumba condition nam su magi treatment basis wena hojik latest to mari doctor na tapi matung ina hojik PID yoina di akhoi ngalling hai akhoi treatment se nganna horing hai nganna yeng horing hai phai habasi thambiri aduga marak thana doctor nga sai akhoi doctor na takpi hibada akhoi angang da akhoi thagi khongkap laktriba angang
macha haiba tare masida mamang da mase TV de exposure to gitar gadi mase akhoi PID lakpagi chances se yam wang ena thambi gi bodo masi matang da akhoi yumda kana gumba TB na ba leira gadi masida local hoba ya ba section thorang sing gi matang da kitang haibe nari ba patient ji khangdo ga masi yum jagi haibdi yum makti leminar ga su ka tonga lemina bhai tare magi manang selu da ba keno di TB haba mahiksi makta bo khoi lok ki sputum ji yor aga sum spread tor ko den haba ma lok khudok matam da magi droplet man du adro yor ko den magi TB vaccination aduna adu yor ko du magi mongonde lam le birba maga pi nung share to minadra ba ko adigi if suppose ma se nareng khalaga di nandana khoi e test tok thokpa quantiferon test kan le TB goal test ne ma se adu tok thopiraga suppose ipching na raga di ma su jiki mi du gam to na tina dang le re ko na le raga di je ngang se ko adu tar ga di nandana detect tok thopiraga quantiferon test ke tok thoga thoga ma gi treatment 6 months course 1 year course kind of anti cox therapy se sima sa thobiraga angang gi do su ne ma ka do ni adu di adi matungina I treatment tok thoga adi matungina jatharaga di ma heng tungi ma gi punsida future da PIDs whole agasu controllable state line natragadi le TB nai khang sum tosan gadi proceed tosan gadi ma yeng tungda mu PID si amna severe condition na bri mind over prevent over yam nungai ji doctor PID gi matang da ngasi yam laba khoi mamal yam laba wafam kya thambi aduga loisilak pase da haijab tare koi gi ngasi gi health and wellness thor masi bu yeng biri ba khoi gi viewers sing da bibining ba general advice sing kari kari lebi aina me beginning bai bu koi gi pigi haksang haibase si main oiba koi body part amane sidagi ne koi na koi species se maintain tawno ba organ am khatin yaw je ko adu sigi organ se phajana preserve to bi haragadi hygienically yamna conscious oibiyo luna lala thambiyo natragadi hayeng jikeno jahije ge balena layong myam do phajana khangjan biro aduga sumba hek uragadi manana pa doctor am satlaga salong yang thokpidana aduga treatment sathabiraga phajana soingam yaudana uji sana lebi boisino aduga pingu satpa khotpa haraga laithokpiba tobigano pingu satpa se ju jikan se laina yam sati sati butwe enu jaije gi basi laina se su yam sati ba makhalamni aduna sim section biro adu luna la thambiyu aduga munsi nungai na panbiyu haijaraga election yam nungai ji doctor ngasi gi akhoi gi thoram asida khwaidi gi maru oi ba haiba tare PID ga mari lenan khwaidi maru oi ba se luna nan leiba aduga yari ba makai chingnaraga di doctor da hana tana biba yamna thuna treatment ta hoba haiba sina khwaidi gi afaba khongthang ne haiba si thambi yam nungai ji doctor mamal yam laba wafam kya thambi duna ngasi gi thoram asi mapung phan bi gi dongta doctor ba hania jan thaga chari masini ngasi gi health and wellness ki thoram ngasi gi damak ta di mayam dagi kaina nabi athang ni jari pinabirasi